Idući komplet koji je u sklopu naše promotivne ponude, naravno u sklopu naše nove kolekcije, je srebrni komplet koji dolazi sa crvenim detaljima. U sklopu kompleta koji dolazi u promotivnoj cijeni koja je prikazana na vašim malim ekranima i naravno koji možete naručiti na naš broj telefona koji također stoji u polju na vašim malim ekranima tokom cijele emisije, dolazi ova predivna narukvica. U srebrnoj varijanti, znači radi se o decentnoj narukvici koja je sačinjena od raznih detalja. Radi se o apstraktnom detalju koji je sačinjen od 6 sitnih trokutića, 3 u simetriji svake ravnine, znači sa donje strane 3 trokutića imamo i sa gornje i oni su svakako obloženi cirkonima. Unutar sivog detalja nalazi se znači sivkasti cirkon, a unutar ove središnjice nalazi se znači ovako crveni detalj koji podsjeća na crveni koralj. Što se tiče samog izgleda ove narukvice, ono što je specifično je kombinacija ove predivne srebrne i crvene boje, znači ovaj crveni detalj posebno podiže ovu narukvicu. U ovom srednjem dijelu radi se o crvenom detalju koji podsjeća na crveni koralj. Što se tiče same narukvice, ona se svakako može kopčati pomoću ove predivne kopče koja je onako doslovno stopljena sa narukvicom, znači uopće se ni ne primijeti da se radi o kopči. I uz narukvicu također dobivate znači i drugi artikl u sklopu naše promotivne ponude. To su ove predivne naušnice koje također dolaze u srebrnom obliku bez ikakvih detalja, ovako su dosta decentne. Znači jednostavan detalj i jedini detalj koji one imaju je zapravo ovaj pleter i sa prednje, ali također i sa stražnje strane. Također vidimo da nemaju crveni cirkonski detalj, tako da ih možete nositi i odvojeno bez obzira na narukvicu. Ukoliko želite biti posebni, svakako uz ove naušnice možete kombinirati i narukvicu sa crvenim detaljima. Broj telefona za narudžbe svakako stoji na vašim malim ekranima i znate cijenu artikla, tako da ako želite pokloniti nekom ovaj predivan komplet, mi smo tu za vas, morate nas samo nazvati.